Lijep pozdrav, ja sam Ivanka Vrhovnik, vrijeme je za vijesti. Uz sve blagodati koje nam internet pruža, nažalost još uvijek u 21. stoljeću događaju se takozvane ljubavne prijevare. O tome naravno svjedoči i najnoviji primjer prijavljen našoj policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj. Evo što o svemu kaže glasnogovornica policijske uprave Maja Barbir-Grubić. Naime, 73-godišnjakinja s našeg bjelovarskog područja je prije otprilike godinu dana preko društvene mreže stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja je se predstavila kao cijenjeni doktor koji se nalazi u jednom kampu gdje je ratno stanje, te da je udovac koji je zainteresiran doći k njoj i s njom sklopiti brak. Dobro. Godine dana ona je na razne bankovne račune u inozemstvu uplatila oko 68.000 eura, a nakon čega je shvatila da je prevarena. Ja nemam pojma, jednu godinu, pa jedan godinu dana, možda i više, tak nekako. Pa je, nešto tako, možda više, ma ne znam točno, ne sjećam se. Tak sam nešto čačkala po tom Facebooku, pa onda vidiš, imaš kao nekakve te, zahtjev za, kao traživa za prijateljstvo, kako je, ne znam, neka osoba. I onak bez veze. Stisnem, ma ne sjećam se ko je uopće bio odakle. Prvi, kad to prođe leko vojska, nema što, ko će zapamtiti imena. Koriste tuđe slike, ime, prezime, iza tog se nije osoba koja ti se kao predstavlja. I onda nakon, ne znam, nekakvih poruka, neko izdrži mjesec dana, neko je manje, neko je više, onda ti se svede na to kao u nekakvoj, ne znam, krizi, pa ne može do svojih novaca i onda njemu bi trebala pomoć, pa da ja njemu pošaljem 2-3 tisuće eura, a kad on dođe, jer oni svi obećavaju kad će oni doći, tu živjeti, i onda kao će on meni te novce vratiti. Daj, molim te. Herman Friedrich, ne Dietrich, tako je rekao Dietrich. Herman Friedrich. Čekaj, sad ću pročitati. Nema nikakvih sadržaja u njemu. Čim nemaš niš da vidiš. Ajde da vidim na profilu šta mu piše. Minhen, Germanija, aha, je, vidiš, Švaba neki. Rastavljen, evo. To ti je, dobro, sjeda kosa, ima kamion, neki, valjda je kamionđija. Opet je dobro. Aj se, Bože. Niti imaju nekakve određene, mislim, kao šablone, napisani ti tekstovi. Pita on mene, kao, jel živite sama? Živim, sama sam. A onda ja pitam njega, jesi ti sam? Da, imao sam ženu i kad je išla, vozila je kćerku ili sina, na sate klavira u saobraćajki je poginula. Ona i dijete. Jednom obično ostane, a jedno je kao poginulo.
I to je jedno 4-5 puta. Isti takav tekst i isti kao ali kao radi se o drugoj osobi, sa drugim imenom i prezimenom, druga slika. To odmah vidiš da laže, to je ono neminovno da laže. Ili je general američke vojske pa je negdje na nekakvim ratnim područjima. Ili su ti brodarski inženjeri pa onda putuju brodom. Svi putuju za Australiju. Ja ću mi napiše da ide za Australiju, evo ga rekao, opet će ga gusari otec, rekao morat ću ga spašavati. Istina je važna. Hrvatskim građanima zbog korupcije. Puno više od tih 6 milijuna eura je dobro naplaćeno. No, ovo sam si sama priuštila što sam se upustila u te tak nekakve te razgovore sa te dopisivanja, ali svjesno, jer sam znala da iza toga stoji sve to prevara. Tu nema nekakve osobe stvarne. Na jednu stranu, sad da si nađem nekoga, šta dobivam, a šta gubim. I na kraju ispadne da više gubim nek dobivam. Koga bi ja sad, da neko mlađi od mene, taj mene neće. A ko je star ko ja, ili stariji od mene, a šta će mi takva osoba u kući? Ajde, molim te. Šta bi ja sad sa takvom osobom? Da ga tu dvorim, ti oko njega, perem, čistim, kuham svaki dan i da mi tu cendra, da vodam oko doktora. Šta možeš ga očekivati od takve osobe? Velim, to treba u životu, pa ne treba mi. Joj, ti meni baš lijepo izgledaš. Ma čekaj, gledaj, izgledam ti sad. Kako ću ti izgledati za 2 godine? Pa imat ću 8 banke, si ti normalan. A nekad se osjeća onak usamljeno, ne znam, dosadno i ne znam kud bi s sebom. Pogotovo kad je, ne znam, možda neki praznik pa djeca odu kod roditelja od snahe ili to. Ali velimo, ja ako to osjetim potrebu da mi je dosadno, ja sjedem u auto i uvijek imam gdje otići. U danu 10 mjesta nađem gdje ću otići. Svoje prijateljice, pa s njima pričam, pa ja onda tak ja njima pričam, pa se mi smijemo skupa. Ili ima kakvi novi dečki, rekao, sad ću vam pokazati. Tak se rekamo na račun toga. Sad piše, u okolici Bjelovara žena ostale na prijevaru bez 15.000 eura. Evo dolje na ovom tekstu na RTL-u. A mjerodavni kažu na te probleme slabo reagiraju, pa je vijeće gradske četvrti sazvalo hitan sastanak. To je osnovna škola. Sinoć, tu kad sam zaspala sam i pošla spavati i onako uzem mobitel, ga stavim na punjač i vidim 2 zahtjeva. Kao ono kad postaviš mišolovku pa da ti se miš uhvati. Taki ovi, rekao, evo gle mušterije, 2 su došla, sam išla spavat. Rekao, ajde, sutra po danu, rekao se budemo razgovarali, evo sad nismo imali vremena. Ali bude, čekat će oni, ne boj se. I uzmete košaricu potrošnje i potrebe hrvatskog čovjeka. Kad se nešto kupim novo, uvijek sam vesela i sretna, onda mi se to nešto obnovi, onda odmah mi fino, onak lijepo, zadovoljna sam. Uživam dok si nešto kupim, bez obzira da li stvar u kući ili sebi nešto za obuć, neku sitnicu, ali uglavnom samo nek je nešto novo, da me to veseli. Zdravo, draga, dobro jutro i tu je kraj, jer ja nisam više niš pisala. Ali već smo na draga. Ali dobro je, ali kad pita od čega živim, da ne bi morao uzdržavati. Ja. A jednom sam rekla da radim u banci. Pa kaže, to je jako dobro, jel da lijepo? Joj, odličan posao, samo novce prebrajam. A ništa ne znam, nismo došli čak ni do novaca, išlo mi na živce više, pa sam ga prekinila.
te, zaljubio se je, ajme majko moja, si nekad mislim, za 40 godina braka to mi muž nije izgovorio što on je u stanju napisati u 5 poruka. Ozbiljno. Ali moraš ti njemu parirat da izvučeš iz njega na isti taj način, jer on neće se otvoriti ako ti budeš sad nešto samo onako. Nego ono prišeš mu što on isto želi čuti. I onda misli, sad sam ja nju skuhao, sad je vrijeme da ja dođem do onoga što sam u stvari htio. Ljubavi moja, imam nešto važno za raspraviti s tebom ako nemaš ništa protiv. Ja i moja posada bili smo u avanturi na moru i zatim smo na rijeci naišli na nešto zlata i novaca, nakon čega smo se podijelili međusobno. I volio bih podijeliti svoj dio novca sa tebom kako bi mogao pomoći kad dođem k tebi. To bi nam pomoglo za početak novog života tamo u tvojoj zemlji. A ja sam napisala, a šta bi ja trebala napraviti po pitanju tog paketa? Čuvat ga za mene kad god napustim pučinu, doći ću po njega i vjerojatno započeti novi život s tobom. Kolika je ta carina? Mislim da je oko 2000 eura. Onda sam ja napisala, molim te, čujemo se kroz sat vremena, sad mi je došao unuk iz škole, moram mu dati ručak, pa se čujemo malo kasnije, ja ću ti se javiti. On je napisao, ok, čekat ću. Pa piše, čekat ću tvoju poruku. I oni su isto jako nesretni i sretni kad se on muči s menom po 2-3 mjeseca i misli, sad je došao do toga, sad mogu tražiti novce, a ja ga onda otkantam. Znaš ti šta to znači? A muči se 3 mjeseca, kako ćeš misliti, joj sad je divno, krasno, sad ću ja nju smotati, sad novci su moji. Kad ono, nema ništa od toga. Onda iz početka moraš naći drugu žrtvu i opet se tako na taj način mučiti. Ali rekao, meni to čini zadovoljstvo da osvjetim sve one koje su prevarene na taj način. Sad kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla, ovo su prve dobre vijesti, počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugčiji od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, Bog nas se predaje svima, proljeće nosimo na dlanu, za mlade djevojke, željne ljubavi, jer smo totalno drugčiji od drugih. Sad kad sam samo tvoj, pred građan postaju plaže, hodamo bosi cijele noći, do prve stanice zvijezde repartice, jer smo totalno drugčiji od drugih. Totalno drugčiji od drugih. Ali kao kreću s nekim manjim svotama, mislim manje je, 3000, 4000, nije sad naš ono nekakva astronomska cifra. Onda spušta, ja kažem, ma nemam ti ja novaca. Pa dobro, koliko imaš? Imaš 2000, pa kad kažem, ma nemam, ali imaš 1000, ma nemam niš budalo jedna. I kak ne shvaćaš da te vozam od prvog dana? A sad je poslao poruku. Zdravo draga moja, Facebook je hakiran, osoba koja ti piše nisam ja. Laže. Jer valjda je možda skužio da mu se ne javljam, da ne hapam na novce i sad ko fol nije on to pisao. Moja mama je pisala.